na ayam ana na sabab sa kagi ayam ana na ayam ana na siya man ayam ana na usin. Oy. So upang ako ayam ana na nalagi dito, ayam na pipil lagi nga nabidaan na so mga tumadong. Oy, lumas supak. Na. Sampol, ikatupang na pagana pa guys, sukap na haji. Sukap na haji na miyakay sa makap na haji sunabi mo sa Madina. Simbana kat tumadong. Oy, pamako. Na. Kaya man ayam yang gurun na repeat man to sa mga ulama adi maghaj. Mga tao adi maghaj, anam yang lima makapagaj. Oy, anto na ayam na ako kumanon to. Buto ayam na bid'a kay pakalan makagi ayam na saling. Mapaya na pa kayo di ka nakip ka ko yun. So hajj na ipapaliwad sa mga kaisa. Wait, na miyawarat. Apya sa mga sahaba, adadanga-danga ni Ranto, na punay haji puruman, wait, na miyada ko kababalin yan awaj. Boys, tama na haji ka puruman na. Ilangan kung kita po mga ulama kaya pero nila nasumpa. Marego ito. Karayag. Oy. Katoon ko mga sahaba, simbayang sa masjid. Napsimbayang man sa walay sa luhod. Ugay, nang kutuwa, sambayang yan sa masjid sa luhod. Nakanabapaliwag. Dahil na ba siya nakapturo sa banan bid'ah? Oy, ayat pituro na gina makaisa na nakutanda yung kawiyawin. Ugay, yung gagaganga, pagtahay ka puruman. Na, ayat kulo ganun na sunna. Dahil na ba siya pituro bid'ah? Sa pituro siya na bid'ah, na ka-examine na doktor, kapamikiran niya. Anay ka doon. Pitero ka kagiyo, kung pa daw sa'yo ka, ayam ana na sukang dalabag sa bid'a. Uway, lagi ng maulilong nabi na ayak na lirong na bid'a. Uway, ayam ana na kadidigan, kanabo ayam ana kanabo benar iba kami magayon sa ayam ana na bid'a na pareha kadidigan. Sa kanya na bid'a na kadidigan, nasa kanasubidan na duwa, ad na kadidigan nun, ad na kanabo kadidigan. Uway, ay buwa kadidigan nun, so liya kasupak ko lang hadis, naulong na kasupak ng kanaba kadidigan. Pakay sir, Pitero ka ayam na sukay ayam ana na kadalog sa bid'a lagi muli dun nabi na mas ayam ana na taralbi sukan turuwa ka. Adi sukak mauli dun nabi kabila na tindig ko. Sama na yan, ni mauli dun nabi tanu na tumunian kun amyakan turuwa ka adi sa pamakak mauli dun nabi. Andi dari sa Quran Abu Hadis di cuma Abu Qiyas. Sa tumuso ayam ana na kanduruwa ka. Tano di nga siya katiro akan ka, da bilasak na tao, da bilasak na. Oh, ngadi nga di tiro ay baka takano Peter. Kira na kita no ka mga tao. Pamana porque adi kaya na kawan. Antare di tiro siya sa Peter akan kan. Ay bilasak na so kawan, baka tilintan. Nakaulan na ng mga ulama. Yung kilipat na sustaw. Lagi niya lubatay. So bid'ah ahabbu ila iblis min al-ma'asi. Mas bainaka yung iblis, so bid'ah di sa maksiyah. Kaino to? Kagiso tiktano taw magagmi misasumbu ko bid'ah na dinyan kepikirubat-rubat. Dinyan kepikirubat. Betul. Kaya katawin niya nun na matuturo wa yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Nah, ketusan ka. So katuro Ibnu Mas'ud o Abu Hasan Al-Ashari. So kinireport na Abu Hasan Al-Ashari. Sa utang mga tao din dhikr. Ako puliling siran. Aana sa kataro na hukuman. Sabbihu mi'ah. Pero ano sa subhanallah sa mga magatos na chorus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni Ibnu Mas'ud. تونا لا سؤال ويدنا مديك يا جنات نبي في معنى الحديث نتيرنا ما نريد إلا خيرا وما نريس سينالنا ميسا كيميا قنقل بقى قنقل بقى روار سما بيا dah aku nak dia mapi pikiran roar sama pia ayam benar problema runa dia disuruh nabi memikuliling sunabi na pigiro sunabi ku mga sahaba sabbihu mi'ah terwani subhanallah sama kamagatos na chorus لا تدير نتينا كم من مريد للخير لن يصيبه
Ayap sa pipikir nisan na mapya. Nabo pirap-piray mga tawa, masisimalaw niyan, masisiyan niyan sa mapya. Dahil yan din masugat sa mapya. Iya manar ini tanu saya kibitera, bebit nari mga pagari ko penggesto na kasi idukaw nga si ayap pipikir na kaon na mapya, nadang ka masugat sa mapya. Ika minyo kikirarang iti ka mapya ayawanan. Uba masakanya ibu ribu natin naman ya, importante, may kapamukas kami sa atak sila na resoluta. Ano, 10 minutes,